Rainbow Mizo Channel clear to le ngai thatu te in zabain chibai kan buk thau chawa April tha ni hung ber April ni som thum kan lo thlengta thathar mai tha lim tak le dam taka chongkai thau durin du sakna chibai kan buk thau acheu Middle East boina lian tak mai Israel Palestine Hamas sautein kara Indo na chuan hun aw rei ta hlea khovel ram sang sanga boina hei hian athen meka US te Austin te Germany khopuya tele France khopuya te UK tele khovel mundang rangsang sanga te International Criminal Court in Israel thiamlo chantir tura Israel danbo chena chungchang hansoi ho mek lain pro Palestine hoten anti Israel protest lian tham tak tak mai an nein an hoi khot mup ranga hewang hian kan soi tak ram tele ramdang mung sang sanga te university te harsat na atheng zui meka police ten protester te an hodar mai thailo wangin boina lian jok a chhualo na turin protester jingami hengamasat chu anmanto ani heng pro Palestine protester te hian anthil tumber nialang chu ICC in thubuai hangai to chung hian Israel war crime chungchang le human right an bot sheda chungchang te nasataka au chhuapuyania chu International Criminal Court hian thubuai hangai to chungin antha ti chaktura annorna ani deuh berin hriat ania ti chuan hetianga bouro ka thlenmek lai hian US chuan Israel thlawang hawin ICC International Criminal Court hian Gaza le Israel Indona hian rural thaina aneilowa an jurisdiction area anilowani tin asoi choka Israel sipai hroitu tele Israel sarkar hroitu telaka thiamlo chantira manna tur order arrest warrant ti chuak tura man lak mek na chu topsan turin angen thu antarlang bok The Times of Israel chuan voin lama update anei dan chuan US mainilo hian US le athurol pui ramdang ramsang sang engemazatin ICC a hian Israel ramhroitu tele Israel sipai hroitu te top diplomat telaka thiamlo chantira arrest warrant ti chuaklo tur hian natakin annor mek bok ani hetilai hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan International Criminal Court aniemo International Court of Justice poni sela Israel ka hian rorela thudiklo taka minpuna hian thutluk na siam thei anilowa an member ram kanilawang bokin Israelin operation kan nei to na le kan la nei zel na tura hian an thutluk na hian omzia anei don lobani ati Prime Minister Benjamin Netanyahu hian hasoi zel na chuan Israel hian mani inveng hin turin self defense satan kan duanga chatur hian zalena le dikna kan neya kanram security derthong taka datu firfiak pol Hamas hotelaka hian kanram security hi ahim lawa chuwang chuan anlaka Israelin operation anei hi atopsan don lawa civil mi poisailo te tarkatin Israel sipai te anchengai lawa mase Hamas howero chuan sipai te bailowin kanram chunga October ni Sharia Khan ronlutin civilian poisailo tam tak anron thata tichuan chung firfiak polte rapthak takle tenom taka kanram chunga anron chet na chu ICC hian anghu maya Israel dodal zonga thutluk na siam tur hian norlui animeka tunthenga poisoilo civilian te reng beta Gaza strip chunga hreum taka latan tirmek tu Hamas firfiak polte laka hian Israelin operation kan nei to zonga hian thiamlo na kan nei lowa hei hi kan right ani ati Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian asoijalna chuan Yemena Houthi rebel souten khovela sumdonglong ramsang sangteta chu engtiklai point nitin deu tho anvei renga henglaka hian thiamlo chantirna hi ICC hian siam turin kanvei seijoka khovel ramsang sangten kanin trom international waters chu firfiak pol Hamas tenen anthok duna antang hawani ti lantirna turin Yemena Houthi rebel soute hian rocket le drone te mangin voitam tak anatak toa tuipui kaltlanga khovel in sumdon tonna kongpoimo tak mai chu ralmong lo takin an siama hemichung changle firfiak polten poisailo civilian Gaza stripa anla hren be tau ta hi an chungchang ICC hian hangai tu zok turani ati
Houthis rebel sau chung chang hasoi na hi adik viawa tuipui kaltlanga sumdong longten zalen taka tuipui han kaltlang thaina tura Israel in freedom of navigation operation anai mek chu Houthis rebel sau te hian nok anti hlea Houthis rebel sau military group an thupuang tu ia hia sharia chuan Mediterranean Sea le Gulf of Aden vela sumdong long zinvai vak pahni an ka thu apuang jara hebaka hian chung sumdong long te venghim tura freedom of navigation operation nei mek tu US destroyer US Indo long lom tak tak jingami pahni lai mai chu an ka pani ti apuang jarbok Houthis rebels thupuang tu ia hia sharia hian asoi zeldan chuan US hian tuipui ven him na thoklovin Israel ven him hi athil tum ani zoka tichon kaini point kan thil tum ber chu Palestine Hamas hotanen hian thumun le thukhat vuanin kan tang hawani ti kan lan tirna ni ati heti meklai hian inrem na haum thaina tura in biak na Cairo khopuya anai nuwa Hamas delegation team te chuan Cairo khopui an chosan le ta inka haina ceasefire le mitang in thlengton na tura inrem na chungchang Israelin rot na anai chu engtiang chen nge han pomti chanlet na anlaron ti chuak dona The Times of Israel chuan report an pek danin Israel le Palestine Hamas ho te hian Gaza in dona kalme ka hian nisom le chunga tan Gaza strip bi ka hian inka haina ceasefire chu an pomton ve mai thaya Israelin arotna chuan nisom le chung inka haina haum chung hian Palestinian prisoners tele Israel mi Hamas firfiak polten an hren mek mi somthum pathum tenen chua zalena in thlengton turin thutluk na an siam thai mela masa in biak na an thu soyang lo taka Hamas hote hian in remna lam an hoi lawani chuan Israel hian Rafah khopui chunga lu chila nataka noidar turin major offensive operation hi an tan to mai harin oma Israelin amma deadline alo siam to tunkar jer top ni ma hian inrem na chu haum thailawani chuan operation hi tran ani donani ti IDF ta chuan an pongjar bok ani tukinjing dariat le minute somthum pakhat vela khan The Times of Israel chuan tukinjing dariat le minute somthum pakhat vela khan Israelin do nizani pasari na ani toa IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Halevi chuan zanin zanlai darsong panhi tranga chiarin darkar somsari panhi chung Hamas hote hian inrem na turatana Israelin rotna asiam hi anpom nge pomlauti kan ngai changdona hei hi anpom lawani chuan Rafah operation hi direction tranga tran turin IDF 10 ruammanna plan hansiam chu final approve nei anitoa Rafah city chauh hi Israel sipai 10 an target don lawa refugee camp tam tak omna central Gaza strip vela po Israel hian military action chu anai ngai dona Rafah city tang hian Palestine civilian ta chu chuak turin hunrai tak chung kan nghak towa hriat tirna po voitam tak kan peto boka darkar somsari panni aral huna chuan engma nga khotlai nei tolovin Israel sipai ta hi an cha chuak to donani hati The Times of Israel chuan an soidanin beipui thlangna tur order hi achua velea cha chuak mai turin Gaza border muntam taka Israeli tank tachu in line up in major offensive operation tran tura hriat tirna green light chu ngakin anumeka Rafah city civilian ommek tachu an himjok na turle chetna lian thamjok an tolo na turin mun him shelterate omvek turin hriat tirna an tachuaka mase Hamas firfiak polte hum him tuma shelter atang hian mipui te an chuakani chuan chiat na an tok don ti hi kan hriat tir lokani antibok Israel ground force te air force tele armor brigade rang te inbuat saidana tang hian Palestine Hamas hote hian Israel rotna hi pomma sela Israel hian Southern Gaza Rafah city hi bailo phain anin nuklet lengam ti hi anin buat saina tang chuan zonom thai lian takani tin wainat chuan an report bok ti chuan om ziabera chuan darkar somsari panhi chung hian Israel Palestine Hamas hote ral thuam manga in baiton na chu
nisom lichung cholsan lailokin Hamas ten civilian anren mek tele Palestinian Israel ramchunga tanina tangmek te in thlengton na athlengdon nge our opposite chia Rafah city le central Gaza vela Israel sepaite chet na rumra le Indo na rap thak tak chu athengjok don ti hi Israelin inrem lailok na ta na rot na han siam chu Hamas ten han pomle pomlova hain ngatta ani heti lai hian Hamas ten Israel am khoya rocket ka chuat chu an top san chuang lawa Israel point anon ka chuana mun ba bailet an top san chuang lo boka in chanton na atheng deuh renga Hamas in poi khoi tuma anon chet chuana piang chu Israel sepai te hian phindar hi antum ani deuh bertoa Gaza City Palestine mi pui chen na mun atangin Hamas ten helai mun vela mi pui te in phen na ta na mangchungin rocket anon kap chuaka Israel sepai ten drone an tir chop ve thunga drone strike an vanai na hian an hun ma tam tak ti chetania ti chuan Israeli drone strike awang hian Gaza City hian mi panin nunna an chana heba ka hian Nusairat refugee kema tharum thoa inti boina hachok boka Israel sepaite lo bailetin Palestine Hamas hotenena inka na athenga Nusairat refugee kema mipui cheng hengi mazat tachu Hamas hian in phenna tan han mangboka mase Israel sepaitenena hanin kana wang hian silai muleng vel dongfu mipui jingami mi pathum lain nunna an chantela Hamas firfiak pol gunman hote engi mozat ka hlum ani thu an pungjar bok tichon Gaza strip bi ka hian nimin thotan ni jinga tanga nizan thotan jan zanlai thleng khan Israel sepaite chetna wanga nunna chan sathi samthum le palilai mai hantingani hantia kanron soilan tak Gaza City te Nusairat refugee camp te baka hian khanianis chevela te Rafah City daifem vela te Israel sepaiten operation anai boka hengjongjonga hian nunna chan hanom nuala Israel army radio chuan mipuita nilovin mi hantha jongjong te hi Hamas firfiak poltane na inzom na nei tele Hamas gunmen te anivekani antia mase Palestine Wafa News Agency chuan nimin thotran ninileng le zanlai thenga Israel sepaiten Gaza Strip operation anai wanga nunna chan jongjong hi civilian poisai lo vekani tin anpongjar ve thung ani heti lai hian diharat chuan report an pek danin Israeli force tele Hamas firfiak polte central Gaza Strip Netzarim corridor bula nasataka inka tonna athenga Hamas gunmen hoten IDF noya reservist panni Master Sergeant Indo Aviv kumsamhile pariat mi Yefta Brigade 92 32nd Battalion amile Master Sergeant Thau Kalkidan Meharim kumsamthumle pasaria upa Karmeli Brigade 223 Battalion amite kalhum anitin anpuang zara Gaza Strip munrang tranga IDF 10 ground offensive an kalpuin nuwa Israel sipai nunna chan homto jongjong chu mi janni samrukle pathum antlingta ani hein beina nunna chanta mi panhi ba ka hian Karmeli Brigade 223 Battalion ami Israel sipai dang pakhat hian Netzarim corridora in beitonna hian Indo na thlenmek lain awam na munbul loka bom hapuaka hei wang hian liam na tak mai hatuara mase he bom puak hi Hamas ho thilti nilawin ama hian abom pai chu hati puawangin liam hi atur tani in IDF investigation result chuan atar langbok US te Qatar le Egypt ramkhroi tu 10 an kai khroina hnuaya Israel le Palestine Hamas ho tein kara in ram lailok na haum thaina turin in biak na kalpui me kania chuti rol chuan Gaza Strip le Israel chevela in beina chu englai point atheng deuh rangang tluk ania tichon khovel ramshrang thranga pro Palestine ho 10 protest rally lian tak tak mai an hoi hota hengjinga hian US chu harsana tok lian ber ania US University thrang thranga thalai rol 10 protest lian tak tak an hoi hota zirna chunjom hlai thei ani lo boka boina lo chua tan dan le Israel chat dan dema pro Palestine protester te
anitela anpung chauzel chu uluk takin researchers ten hanjir chianga Israel le Palestine Hamas hote inrem na kongjong tu te jinga alang sarber pol Qatar chu ain rol ngayani ti muchuania Qatar hian anmamo sumjongjong deutho group pakhat nena ahlana tichuan US hian he group hian anti-Israel protest chu huai hotin mipuita nena hian poisa han petrinin han soya researcher ten hanjir chiana tanga han report dan chuan heng thalai rual pungkhom tam tak te hian suman hloa chuwang chuan anitelin pro Palestine protester te hi anpung zela hetianga boruak hi akal chhojela ni chuan youth rebellion anti thalai te helna lian tham tak chu USA hian cho chuin hommai thayani antibo Qatar ram chau hi he boina hian in nam noi nia hriat anilowa researchers ten han soidan chuan Saudi Arabia point pro Palestine hoin Israel daudal zonga protest an nei nale Hamas ho an thlop na anti lan na hian in nam noi na anei nge ani antia tichon protest tarteang thawin protest na huna hian researchers ta chu antel veta mase protest na tel zongjong deu tho hian enge anthil tumberle enge chan bulpui berti chu engma anthelawa mase heng zongjong hi Muslim Brotherhood movement ania Middle East boina hi hunrem changa lain Muslim sakhojir tirna thelarnarem changa tan han mangboka meichiaten han mayan khuwa America education system Christian zirtirna zulzuya kalpui zongjong tachu thak thleng andu bokani antia tichon US hian thalai rol te helna youth rebellion cho chua hi Qatar hian ahrelawnin ahriata kumsang hi somle pakua khan Arab ram trangrol pol jingami Saudi Arabia te United Arab Emirates te Bahrain le Egypt te chuan Qatar hian firfiak pol tele firfiak takachet na terrorism chu athopa bangin Qatar sarkar daudalin boycott te hanlo nei towa maset nuwa Saudi Arabia chuan Qatar hi apuile ta tichuan Qatar ramhroi tu tele Saudi Arabia ramhroi tu ta chuan Muslim Brotherhood movement hi US engtin nge kalpui ani thayanga American educational system segment thren khatte Christian zirtirna bechanom ta chu engtin nge kan dominate nga kan ra be thayang ti chu anlo ngai tu toni antibok ani tichuan pro Palestine protester ten US compass rangsanga tele university rangsanga boinalian tak tak ancho chota kawang hian US former president Donald Trump chuan US President Joe Biden policy chu US hian atur mek zela Mexican border lampanga foreigner te wangin US khole tuipangai ten harsatna antoka nitin buaina achok deu ranga tichuan America ramchunga hian Oval Office kalwalai khan Muslim sakhojui tu telaka khuakhirna khautakin kalpuyania region thren khatatang phai chuan Muslim sakho betu te kanram chunga anron lu khapna tur te dan siam hani boka mase chung jongjong chu thriavak niin Biden chuan firfiak poltane na in nam noina nei thayang chi jongjong te po thliar ranna hengma nei lowin Muslim sakho betu tam tak te chu US zalen taka anlu thaina dan tur konga hon saka chuwangin he boina hi ama cho chua ania a cho chua boina hi chingfel thuai turin kaphu tani hati ole kan channel min clear sak tu le comment min pek sak thin tu te in chunga lom thu kan soya like le comment te miloti sakzel tu le kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakzel turin kan som cheu ani tichuan lowin en kol traula rainbow Mizo Channel hian Chanchinthar danglen dam takin kanin tongle theu donia